Ja sam profesor Slavča Hristov sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujem se prvo Infoviziji na praćenju ove finalne konferencije na kojoj smo u okviru 2 dana razmatrali metode aktivnog učenja i podučavanja i primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivrednim disciplinama. Razmotrena su mnoga pitanja koja se odnose na budućnost, koja se odnose zapravo na složenost potrebe primjene ovih tehnologija, kao i na podizanje nastavničkih kompetencija za primjenu tih tehnologija u poljoprivredi. Naravno, osnovali smo jedan i centar za unapređenje nastave i učenja u poljoprivrednim disciplinama i nastojat ćemo da održimo rezultate, da zapravo podržimo na taj način rezultate projekta u budućnosti. Ponovo velika zahvalnost Infoviziji. Dobar dan svima. Moje ime je Milena Milojević. U zvanju sam višeg predavača na Akademiji strukovnih studija i doktor sam biotehničkih nauka. Ovde sam prisustvovala na završnoj konferenciji kao i na prethodnim koje su se održavale na Poljoprivrednom fakultetu kao gost i kao neko ko je želeo da nauči nešto novo iz projekta Helium One, koji nam donosi u stvari razvoj metodologije i različitih vrsta učenja, nešto novo za nas kao nastavno osoblje, nešto novo za studente i da smo u stvari ova 2 dana koliko je trajala ova savršena konferencija imali uživo program, uživo učionicu i ono što ćemo naučiti, što smo u stvari već naučili, da to možemo da implementiramo svaki put kada budemo ponovo ušli na neko novo mesto i učili naše studente. Ja se zaista od srca zahvaljujem profesoru Slavči što me je pozvao da budem ovde i nadam se da će uputiti svaki sledeći poziv kao i mojim koleginicama koje su prisutne online. Hvala još jednom. Dobar dan, ja sam Andrijana Rebekić, prodekanica za nastavu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku i ovdje na finalnoj konferenciji Helium One na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu čuli smo rezultate provedenog projekta. Mogu reći da smo sa našeg fakulteta imali 9 nastavnika koji su sudjelovali u provedbi projekta i voditelja Ureda za međunarodnu suradnju i voditeljicu Ureda za kvalitetu. Rezultati koje smo čuli u protekla 2 dana su izuzetno dobri. Stvorila se jako dobra suradnja među suradničkim institucijama i izrazito važni osobni kontakti koji će poslužiti u daljnjim prijavama projekta i implementaciji rezultata ovog projekta. Dakle, održivost projekta koji je upravo završava je izuzetno važna i mi ćemo, nadam se kao i ostale institucije koje su sudjelovale u izvedbi ovog projekta, nastaviti sa radom na uvođenju metoda aktivnog učenja u svoj svakodnevni rad, poticati nastavnike na edukaciju i što više približiti svoj rad studentima. Dobar ден, јас сум професор Димитар Наков од Земјоделскиот факултет при Универзитет Гоце Делчев во Штип. Во изминатите 2 дена присуствувавме на финалната конференција од проектот Helium One за поттикнување на методите за активно учење во наставата во високообразовните институции. Можам да потенцирам дека овие 2 дена во мене настана и мала сентименталност, бидејќи бев вклучен во проектните активности од самиот негов почеток, кога професорот Славча Христов ми се јави со ентузијазам да работиме и да ги унапредиме методите на активно учење во една хибридна средина, бидејќи тогаш бевме, тоа беше далечната 21 пред 4 години, кога бевме во пандемија од COVID-19 и кога навистина беше потребно да се сите алатки кои што се на располагање за активно учење да бидат имплементирани во една онлайн средина со цел да може наставата и наставните активности и целите и постигнувањата и резултатите од наставата да бидат подостапни за студентите. После 4 години од започнување од тие почетоци на проектните активности, овие 2 дена имавме можност да ги проследиме резултатите на сите тие проектни активности и на големо задоволство, не само мое, туку воопшто на целиот аудиториум кој што присуствуваше овие 2 дена на завршната конференција на проектот, постигнавме доста значајни резултати, ги постигнавме целите на проектот, осознавме кои се тие дигитални алатки кои што може да се користат во активната настава и учење
И сега останува следните чекори: одржливост на проектот, наставниците да ги воведеме во овие наставни методи, да ги практикуваат методите на активна настава и учење со цел да се подигне квалитетот на образовниот процес. Благодаря за удоволствието да участвам в проекта. Всичко беше прекрасно. В Белград е страхотно, много ни хареса. При всяка възможност с най-голямо удоволствие бихме го посетили отново. Организацията на събитието беше много добра. Ние сме изключително доволни и имаме голяма полза от този проект в нашата преподавателска практика. Благодаря ви. Добър ден, казвам се Ивайло Маринов и съм главен асистент по говедовъдство в Аграрния факултет на Тракийския университет. Тук присъствам като част от българския екип, който участва в проекта Heal in One. На събитието, което се провежда днес и бе проведено вчера, бяха представени резултатите на заключителната конференция по дейностите на проекта, като мога да изразя пълно удовлетворение от резултатите, които бяха представени, от презентациите, от организацията и от целия начин на провеждане на мероприятието. Този форум ни помогна да резюмираме всичко, което сме постигнали за тези години, в които бяхме участници в проекта, като със сигурност ползите тепърва предстоят да се реализират в работна среда в нашия факултет и с най-голямо удоволствие аз и останалите колеги от екипа ще направим всичко възможно да се имплементират постиженията на проекта в реална работна среда. Благодаря. Проектът е започел практично 2021. godine i imao je 4 perioda realizacije rezultata. U prvom periodu zapravo razmotrene su sve mogućnosti koje stoje da se napravi jedan program za to da se podignu kompetencije studenata, nastavnika i studenata. Naravno, u drugom delu su bili treninzi koji su nastavnicima omogućavali da steknu određene kompetencije. U trećoj zapravo smo razmatrali kako da primenimo te metode u učenju, naročito hibridnom učenju, i u četvrtoj naravno da kako ćemo održati rezultate ovog projekta.